predsjednika, velikog pobjednika za narod i Srpsku. Pozdravimo Milorada Dodika. Ako išta, var mikrofon ne moram namještati poslije njega. Želim da vas pozdravim, da izrazim svoju zahvalnost za ovaj skup, da pozdravim vas dobre ljude, da sam ponosan na to što smo ovdje zajedno s vama ostvarili u teškim okolnostima i vi to znate kako je to bilo. Danas mogu ovdje da stojim sa obrazom pred vama, a u Nevesinju to baš i nije zgodno. Za vas važi, a ja sam u to uvjeren, uvjerenje u okoline i u regionu da se radi o dobrim, radnim i izdržljivim ljudima. Ljudima koji vjeruju u uspjeh i koji vjeruju bolje. I baš se tako i pokazalo prije 10 godina kada smo ovdje nešto i planirali, bilo je mnogo skeptika. Sada kad sam pričao malo o svim ovim projektima koje vi znate, ja primjećujem nešto što vjerovatno i vi svi primjećujete. Da se ovdje grade novi stanovi. A rekoše mi da nema nijedan već u ponudi, da se traži još stanova. Što govori o tome da postoji interes, jer niko neće ni kupovati stan i ulagati ako nije siguran da baš tu i na tom mjestu ima perspektivu. Drago mi je što smo to uradili, ali da je to, da čovjek dođe do toga, onda smo morali sve ovo da učinimo. Hvala Odaloviću, hvala svim ovim ljudima ovdje iz našeg SNSD-a, koalicionih partnera, ova divna lista, pretežno mladih ljudi, najbolje govori kakvi su pogledi nas koji odlučujemo vezano za Nevesinje. Ovdje mora doći nova generacija koja će nakon, evo, još 4 godine, ovih 4 godine, digniti Nevesinje i ići dalje. I mi moramo naći ono što pravi razliku, kao što je razlika bila ova priča oko Gornjih horizonata, koji su dugo čekani. Sada mi kažu da je to jedno veće gradilište ovdje ikada, da se tamo radi, da će to biti uspješno, da je to proizvelo rješavanje mnogih drugih infrastrukturnih problema, ali tu ne smijemo da stanemo. Bolnica je svakako nešto u čemu smo učestvovali zajedno. Zahvaljujem se direktor koji ovdje besprekorno omogućava da to funkcioniše. Zahvaljujem se svim ljudima, vama pogotovo. Znate, najteže u politici nije ispuniti obećanje, nego ispuniti nadu. Nadu ljudi koji ovdje žive. Obično oni na kraju znaju je li to u redu ili nije. Možda na početku nisu mogli da definišu cilj, ali ispuniti nadu ljudima da ipak ide naprijed, ipak se nešto kreće, ipak smo učinili nešto. Evo, riješili smo pitanje vodovoda. Riješili smo pitanje modernizacije ovog puta iz pravca Mostara koji sam malo prije došao. Treba da završimo i druge putne pravce. Sve je to dio koji mi se bavimo. Ali da možemo da radimo Nevesinje, moramo da imamo kompaktnu upravu. Moramo da imamo načelnika i moramo da imamo većinu koja može da odlučuje. I da svaka odluka bude povod za kasnije slavlje, a ne da to bude neki reality u kome će ovdje po kafićima neki sjediti i sam se sprdati o tome ko je šta rekao, kako je bilo i ništa se ne odlučivalo. Na taj način mnoge opštine propadaju, a krajnji rezultat je teška nula svega onog što rade. I to možete da gledate. Nije život reality ili društvene mreže, nego teška borba za svako rješenje, kao što je u životu čovjeka. Bez obzira koliko on se nadao da će izazovi, teškoće, pa i problemi ozbiljni u životu njega mimoići, ipak to nije tako. Život je pun iskušenja, puno onoga što moramo da prođemo da bi naučili i išli dalje. Samo oni koji stanu pred iskušenjem, zato i počnu da se žale drugima kako eto nesretna mu je sudbina, ti propadaju. A oni koji iz iskušenja nauče, idu dalje, oni pobjeđuju sljedeći put. Tako je u politici, tako je u društvu, tako je u životu i tako je svaki. Došao sam ovdje da kažem da podržavam Avdalovića i njegov mandat. Podržavam ga zato što sam uvjeren i upoznao sam ga dobro. I nije mi baš bilo jednostavno
kada sam sjedio u Beogradu i odlučivao koje će odrediti nekoliko opština da dobiju veliku pomoć za sanaciju i modernizaciju, odnosno izgradnju infrastrukture. Vjerujte da među prvim opštinama stavio sam Nevesinj. A znate, i to je bio duga prema vama, dobrim ljudima koji sam znao, ali i prema Udaloviću, za koji sam potpuno bio uvjeren da nijedan fenik neće otići na neku drugu stranu i da me niko neće kad ja dođem u Beograd da mi trlja nos zato što je to neki promašaj, nego zato što je bilo uspješno. I tako je bilo i kažem da ovdje... Ali on ne bi mogao bez ovih ljudi ovdje, bez našeg veterinara, je li tako? Eto. Bez svih dobrih vas koji ovdje radi. Moja snaga kao evo predsjednika Republike zasniva se na vašim glasovima. Zato je ovo prilika da vam se zahvalim za svaki glas koji ste dali na bilo kojim izborima za SNSD i za Milorada Dodika. Samo na taj način neko ko kao ja često odlazim na mnoga teška mjesta da se borim za Republiku Srpsku, to mi daje snagu. Da sam jedan od prosječnih u smislu broja glasova, ništa ne mogu da uradim. Ovako kad odem u Sarajevo, ja sam tamo najjači. Nikom nije ni do koljena po broju glasova. SNSD je najjači. I ja mogu da se borim za Republiku Srpsku na najbolji mogući način. Današnja moj posao se zasnivao na tom da ne dozvolim više da gubimo i bilo kakva prava. Da pokušam da ne govorim drugi da nas puste na miru, da kažemo gotovo je. Republika Srpska je ovo je grunt koji je naš. Ne možete da dirate u to. Ne damo vam imovinu, nećete to da dobijete. U ime naroda odlučivat će oni koji narod bira i šta će s tim, a nećete vi. Nećemo da prihvatimo stranci da nam upravljaju ovdje, ali on upravljaju iz svojih sebičnih interesa da bi ovdje pripremili neka sljedeća pljačke kao što su to radili ranije sa tenkovima, sada sa lijepim pričama. To je moje da radim, ja to radim svaki dan. I ja vam mogu da kažem da je Republika Srpska danas stabilnija i moćnija nego ikad do sada. I zato je udarena sa nekom vrstom tih sankcija i ono što ovi naučnici, novinari kažu hibridni rat. Hibridni rat to je znači spriječavaj gdje god možeš. Pa onda nam spriječavaju da dođemo do kredita na zapadnom tržištu, mi odamo na istočno tržište. Zabranjuje nam neke druge stvari i tako dalje i tako dalje. Ali Republika Srpska ne smije da izgubi sebe. Ako bi se prepustili ovome što oni hoće na zapadu, Republika Srpska bi brzo izgubila svoj politički subjektivitet. A to, da ja ne okolišavam, to znači da bi izgubila svoju državnost. Ako srpski narod izgubi državu koja se zove Republika Srpska, on ovdje gubi slobodu. Kako je onima koji su izgubili slobodu i koji nemaju Republiku Srpsku, nek odu i nek vide kako žive Srbi u federaciji. To bi nam se veoma brzo desilo kada bi doveli do neke vrste lažljive integracije u Bosni i Hercegovini koja ne smije da bude naš cilj. Srbi više nikada ne smiju da ostvaruju tuđe ideje, nego isključivo svoju nacionalnu i državnu ideju, a to je Republika Srpska. I samo na taj način možemo osigurati da ovdje imamo slobodu i da ovdje možemo da živimo. Nikakvi više ideološki ili drugi pristupi, nikakve više velike multilateralne, one multinacionalne i tako dalje priče. Sve je to koštalo ovog naroda, da onaj koji je mogao u isto vrijeme, za vrijeme Dušana, nas je bilo istom broju koliko je bilo i Engleza. Danas je Engleza 60 miliona, nas je 6 miliona. Zato što su istorijske okolnosti bile takve da smo stalno bili oni kojima je skraćivalo potencijal da nešto uradi. I zato mi danas kad kasno govorimo, ne, ja se ne sramotim, kad on kažu, pa ne možeš to nije popularno danas u svijetu da se govori u ime jednog naroda. Važno je da govoriš o čovjeku. Sve jedan Srbin je čovjek prije svega. Ali svoj jedan čovjek, Srbin, on se identifikuje kao pripadnik naroda i hoće da pripada ovom narodu. On poštuje svoj identitet, poštuje svoju slavu krsnu, poštuje svoju vjeru, poštuje pismo, poštuje jezik, poštuje porodicu. Ja to sve poštujem. A šta vam to smeta? Ako me to naprotiv, onima koji nama kažu da trebamo da izbacimo iz školskih udžbenika, ovi to znaju prosvetni radnici, u sadržajima gdje se govori o porodici, o majci, o ocu.
Pa umjesto gdje se tamo navodi da je majka žena, a otac muškarac, trebalo bi da po ovome što sad nama guraju iz Brisela, da piše roditelj 1, roditelj 2. A onda dijete da u nekim svojim godinama kad se naljuti na mamu da kaže da je tata rodio, ali to se ne dešava, to nije prirodno na kraju. I te vrste priče mi odbijamo, jer mi mislimo da to ne pripada našem narodu. I kako sad mi možemo biti nakaradni, a oni uredni, ako je to tako. Ali to je neka borba koju ja vodim i koju ćemo mi izvesti. I mi ne možemo da to dozvolimo. Naše je ovdje da se borimo za svaki naš dan ovdje, da bude slobodan, siguran. Ima li djece na čekanju u vrtiću? Koliko? Bilo je, sad nema. Nema. A ja upravo mislio da to obećam još jedan vrtić, ali dobro. Ali je dobro, evo. Ali evo za ove mlađe neko vrše pritisak, pa ću ja, kad se god pojavi više od 30 djece da čeka, imaš pare za vrtić, okej? Jel dogovorim? A zašto si rekao da trebaš onaj milion? 1,5 miliona, zašto trebaš? Evo ja ću 100.000, može. Dobro, imaš milion za vodovod, šta još trebaš? Zaboravio si, ja. Dobro, ja želim da završimo sve probleme i da se sam bavimo razvojem. Dakle, ovo je naša politika, da u svakom gradu, svakom mjestu više ne smije da bude dijete, da roditelj koji imaju dijete za vrtić, da čekaju na listi da ono dođe na red. U međuvremenu dođe već za školski uzrast i nije nikad ni bilo u vrtiću. Dakle, evo u Banja Luci, recimo, u ovom trenutku 2700 djece čeka da uđe u vrtić. Mi smo odlučili iduće godine da napravimo 5 vrtića po 500 djece. I da odmah smjestimo svu djecu u vrtić. Pa valjda je to sada ono što nam treba. I svakoj opštini ćemo tako uraditi. Evo doćemo za vrtiće neki novac da se modernizuje, da bude još bolje. Može tako. Mi smo partija mira, mi želimo da očuvamo stabilnost. Ljudi, vi vidite, odavde ljudi prate politiku i društvena dešavanja daleko više i ja vam to mogu posvjedočiti na nekim drugim mjestima. Svijet je u potpunom neredu. Uopšte nije isključeno da dođe do nuklearnog rata. U nuklearnom ratu to znači kataklizma. Kako se u tome snalaziti, šta raditi, kako spašavati? To je sad pitanje za nas koji treba da smislimo, a ne daj Bože ako do toga dođe. Ali jedini preduslov koji može osigurati da je bilo šta spasimo u takvim okolnostima da budemo jedinstveni, da budemo snažni, da se naš glas čuje, da znamo šta radimo, da se vjeruje u sistem. Zato se mora vjerovati u Republiku Srpsku još više nego što ste ikad vjerovali. Jedini okvir koji dozvoljava da Srbi žive na ovim prostorima, ovdje na prostoru Republike Srpske, je institucionalni okvir koji se zove Republika Srpska. Nema drugog. Bosna i Hercegovina je grobnica za Srbe. Ne priča ko što hoće. Ja nisam zanesen, ja nemam iluziju. Nemam ni pjesničke, ni bilo kakve priče o tome. Bosna i Hercegovina nikada nije postojala kao država. Nikada. Ona je za vrijeme Turaka bila tek jedan pašaluk, kasnije Austro-Ugarska je nastavila. I u jednom i u drugom obliku. Srbi su bili potlačeni, zato su naši dizali bune ovdje, u Nevesinju. Za vrijeme Turaka Srbi su digli 147 ustanaka na prostoru Bosne i Hercegovine protiv Turaka. Naravno nepovezani, tada nije bilo telefona pa da se zna. I mnogo čega drugog. Pa je onda došao komunizam koji nam je uvalio ovu priču o bratstvu i jedinstvu. Pa smo dali slobodu Hrvatima, pa dali i Slovencima. Pa ona Kardelja koji je pisao knjigu 39. godine, to recimo ja sam studirao od 78. godine, sam student bio političkih nauka i tad se to kod nas kriju, tad je još bio Tito. Kardelj bio glavna priča. I sad neki su nama krivući, to je bilo, čim te sazna, da si pogledao, odmah su zatvor. Dolazi čital knjige koje je Kardelj 39. godine pisao i kaže sljedeće. Kaže, Slovenci, ako hoće da imaju svoju državu, moraju da se odvoje od Austro-Ugarske i Austrije i pripoje se Jugoslaviji i čekaju trenutak da naprave svoju državu.
Znači 39, a taj čovjek je upravljao Jugoslavijom, a Srbi glupi slušali i čekali da budu ponovo krivi na tom kraju tog vijeka. Ne treba nam niko više da nas rukovodi, ni ovaj lažni Šmit, ni bilo ko drugi, imamo mi naše izabrane ljude. Imamo naše izabrane. Ovo sad je Dodik, sad je Avdalović, Vučić i ostali koji to rade i to ovaj narod podržava. Ali da sad dozvolimo bilo kome da nam sad nametne bilo šta, uvijek to bilo na štetu srpskog naroda. Pogotovo ova priča o Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je moranje za Srbiju. Ona nije bila naš interes kad smo formirali Republiku Srpsku. Ali mi ne smijemo i ja neću dozvoliti da nijedna majka, ćerka, žena zaplače za muškarcem koji bi eventualno ošao u rat. Moje je da vodim rat na političkom planu. A narodni rat vodi se na izborima. Samo na izborima. Najteže oružje koje mi imamo i najvažnije za nas je olovka na izborima. I koncentracija moći, političke moći u ljudima kojima vjerujete. Da može da očuva državu i da može da očuva republiku i narodni interes. A ne puška. Nema od tog ništa. Ja sam svjestan. Mi ne možemo da, nemamo mi čime da ratujemo. Niti treba da to činimo. Ali isto tako da znate da smo obezbedili garancije od naših prijatelja. Da ne mislili slučajno da mi nemamo ništa. Ima. Nemojte probavati. Dakle, svaka naša mirna noć, sretan radni dan, to je moj uspjeh. U Republici Srpskoj smo osposobili našu policiju da čuva uspješno javni red i mir. Kad se sjetim prije 10-15 godina bandi koji su krale automobile, koji su ovo ili ono radile, sada toga nema. Sada imamo problem najveći sa tranzitom narkotika koji ide preko Crne Gore i preko ovog prostora. Mnogo ljudi je već pod nekim vrstom sankcija, ali naprosto to je nešto čime se borimo. Ali ono što moramo da uradimo, da kod nas ovdje to ne zauzme značajno kod mlade generacije nekih pozicija. To je ono što moramo svi da radimo. To ne može vlast uraditi sama. To mora i porodica i škola, mora svak da to pomogne. I to je nešto što uništava živote. Kad odete na zapad i pogledate, ja sam prije 20 godina kad sam bio u Americi, znalo se, a čuli ste, i bilo je dijelova gradova gdje nisi smio da odeš od bandi i lopova. I ako upadneš tamo, nisi bio siguran da ćeš tamo da vratiš, to kod nas nema. Nikada nije ni bilo. Kod nas je ova država, Republika Srpska, osigurala osnovne bezbednosne okvire, osigurala zdravstvo, osigurala obrazovanje i to funkcioniše besprekorno. A i penzioneri dobijaju redovne penzije i ne odostaje ni jedne. Kao što znaju ovi koji primaju penzije, a da vam samo ovako među nama kažem, dobit ćete i trećega penziju da možete na miru otići na izbore. Naša politika nema u sebi galame ni vik, niti želim da govorim o nekim drugima. Njih je vrijeme zgazilo. Srpska demokratska partija je partija koju je vodio Karadžić bila pokret za oslobođenje srpskog naroda. Sada ih gledam kako se pojavljaju na nekim bilbordima i kao tamo, oni su volja naroda. Oni su teška nevolja naroda. Oni su probosanska politička partija. Svi koji su ime njih nešto rade, Mirko Šarović je to prebacio na tu stranu. I ovaj narod ne smije da bude naivan. Da ne pričam o ovim drugima. A šta da ja vam pričam o ono Vukanoviću ili nešto? Šta o njemu govoriti? Ljudi moji, ali najbolje to će ipak narod, vrijeme to pokaže. Djelovo je prije, kad ja sam bio u jednoj prilici, kad je Vladika Grigorije došao, izlazi iz auta, on prilazi i napade ga. Bukvalno, napade ga fizički, prije koliko 7-8 godina. Ja ga tad prvi put upoznao. Vidio sam da nije normalno. Kad vidim sad... Sad odjednom nešto on govori, nešto priča, laže, petlja. Ali evo, možda neko, možda je to u redu da ljudi vide kakvi su drugi i drugčiji. Dakle, nećemo ništa da govorim, eto.
On svašta govori, svašta laje. Ode dole sjedi po 2 dana i samo druka i priča o muslimanima i strancima, prijavljuje ovo, prijavljuje ono, ovakav lopolok, ovakav kriminal. Od čega bi se sve ovo napravilo da je to tako? Kako to da Milorada Dodika koji su 10 godina, 20 viču stalno lopov, kriminalac, da me sada ganjaju po sud zato što ne poštujem Kristijana Schmidt? Šta sam ukrao? Gdje vam je to? Što zato me ne ganjate po sudu? Što me ganjate po sudu? Zato što ne poštujem Švabu koji nije legalan. Meni je to ponos što ga ja ne poštujem. Jer ne smijem dozvoliti da ovaj narod pomisli da svak može da dođe da kaže ovako će biti. Neće biti ovako. I dosta je toga, bit će ovako ovdje. Neće biti ovako, neće biti onako, kako mi kažemo. A kada vi ne budete glasali za mene i budete glasali za nekog drugog, nek bude onako kako vi hoćete, a ne kako ja hoću. I ja nikada ništa neću raditi. Ja osjećam šta je narod. Ja sam u ovih zadnjih 7 dana obišao čitavu Republiku. Ponosan što mogu da povežem na jedan mentalni moj način od Rudoga, gdje sam bio prije 3 dana, Višegrada, Sokoca, evo i sinoć u Srpcu, Teslića, Banja Luke, Gradiške, Dubice, da dođem sad jutros u Mostar, evo sad ovdje kod vas, da idem u Gacko, da idem u Bileću, večera, sutra sam opet ovdje u Berković, Ljubinje, pa Trebinje. I ja to povezujem i ja hoću da budem sa svima vama. I ne želim da izgubimo ni jedan dan. Dakle, ovdje radimo sve projekte koje imamo, završit će se ova priča o Gornjim horizontima. Evo i bili su naši ljudi sad u Kini, to je potvrđeno još jednom sve. Kina je naš značajan partner. U velikom smo problemu ljudi. Nekako ova vjetrometina na kojoj se mi nalazimo, sukobljavaju se interesi velikih, moćnih. Amerika hoće ovo da podredi isključivo sebe. Evo danas kad uzmete Večernji list, ali juče čitao sam, američki ambasadorka u Zagrebu kaže sljedeće. Kaže, naša misija je ovdje da obezbedimo da centar energetskog snabdijevanja za region Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i ostalo bude Hrvatska. To znači onaj komprimirani gas, pa ga guraju otuda iz Hrvatske prema nama, to ova južna konekcija koju on govore, a začepi ovo što ide od Rusije, koje je duplo jeftinije, ali 5 puta jeftinije, to ne može, moraš da uzmeš ovo. Ako se prihvati ta vrsta priče da ideš iz Hrvatske, onda je sam pitanje dana kad će zategnuti i zavrnuti ventil i da ti ne možeš, ako politički ne slušaš, odmah nema ni gasa i mnogo čega drugog. Teška te odluke koje mi moramo donositi, zato je važno da budemo jedinstveni, da shvatimo. Ja sam uvjeren da je ovdje situacija bolja nego što je bila. Vi živite svaki dan ovdje i vi znate šta su problemi. Iz tih problema su more i muče. Ali ljudi, ovdje je ipak napravljena promjena. Ovdje se ipak rješavale stvari. Ovdje smo napravili ono što je vidljivo i ja sam ponosan na to. Zato vas pozivam da glasate za Odalovićevu divnu listu. Vaših cura, momaka, oni koji su opredijelili da se ponude, da budu dio vaših političkih simpatija i antipatije. Ali su se ponudili i rekli, ja sam rođen ovdje, ja hoću ovdje da nešto dam. A način na koji se daje svagdje u civilizovanom svijetu jeste upravo ovo. Da doprineseš, da možeš da doneseš važnu odluku za svoje mjesto. Podržat ću sve projekte koje ovdje imate. Podržat ću vas jer znam da ste dobri, pošteni i korektni ljudi. Živjelo Neset Nevesinje, živjela Republika Srpska, živjela Srbija.